Mensero President Nshuti, namwe twishimiye kubabona. Mbere na mbere mbanje kubashimira nanone ku kuba wongeye kubasha kwitabira ubutumire bwacu ukaza kudushyigikira kuri uyu munsi wa 80 twizihizaho intsinzi y'intambara yo gukunda igihugu. Ndibika ibiganiro byubaka kandi by'umumaro twagiranye mu 2023 ubwo wasuraga igihugu cyacu bwa mbere witabiriye inama y'Uburusiya ya Afrika, Russian African Summit in St. Petersburg. Uruzinduko rwawe ku munsi twizihizaho intsinzi ku nshuro ya 80 ni ikimenyetso ntagereranywa bigaragaza ubucuti bwuje umubano mwiza hagati ya Burkina Faso n'Uburusiya. Ndashaka kugaruka ku ruhare igihugu cyawe cyagize mu ntambara yo kurwanya abanazi nabo bari bafatanyije. Bamwe mu 30 b'abanyaburkina Faso barwanye ku ruhande rwarwanyaga Hitler bayobowe n'umunyabigwi w'Umufaransa Charles de Gaulle. Ubu rero twibumbiye hamwe ngo turwanye iterabwoba n'iheza nguni. Tuzakomeza gufasha Repubulika no kugarura umurongo w'imiyoborere ishingiye ku mategeko mu kurwanya ibikorwa byose bidashingiye ku mategeko biri mu bice bimwe na bimwe bya Burkina Faso. Mu gihe gitambutse twamaze kugera ku ntambwe ikomeye binyuze mu mibanire n'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Mu mpera za 2023 nyuma y'imyaka 30 ifunze imiryango, ambasade y'Uburusiya i Ouagadougou yasubukuye ibikorwa byayo. Ubukungu ni ingenzi, yego biri kuzamuka ku kigero cyiza, gusa umucyo wabwo no gusigasira umuvuduko ni ingenzi. Dukeneye gukomeza gukorana mu kwagura ubukungu bwacu ku kigero cyisumbuye mu buryo bwinshi butandukanye, ndetse n'imibanire ishingiye ku bukungu ikarushaho kwaguka. Byari by'agaciro kanini kwakira iminsi yahariwe ubukungu bwa Burkina Faso mu 2024 aho bwitabiriwe na Minisitiri w'Intebe ari kumwe na delegasiyo y'abanyaburkina Faso. Ubu turashaka gushyiraho komisiyo ihuriyeho y'ibihugu byombi kandi twamaze gushyiraho itsinda ribishinzwe. Tuzakomeza guha imyitozo ya gisirikare abanyagihugu cyawe mu 2024-2025. Igipimo cy'abanyaburkina Faso bishyurirwa kwiga hano kikubye kabiri karenga. Uyu mwaka turateganya kongeramo 27 bandi. Muri rusange abarenga 3500 bize amashuri makuru mu Burusiya. Umuco n'ubumuntu nabyo ni by'umumaro w'ingenzi. Bishyigikiwe n'inzu y'Uburusiya ikorera Ouagadougou kuva mu 2024. By'umwihariko bari kwigisha Ikirusiya. Hari icyizere mu buvuzi, ubuzima ndetse n'isuku rusange. Ejo bundi mu kwa kane tariki ya 24 na 25 Madame Papova yasuye Burkina Faso mu biganiro byo guteza imbere siyanse, ibikorwa remezo ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Dushyira by'umwihariko imbere iterambere rya rubanda. Umwaka ushize twatanze toni 25 z'ingano ku buntu. Ku kwezi turohereza ibindi byinshi. Dushimiye ubufasha butangwa na Burkina Faso nko muri UN n'ahandi hatandukanye. Ubufatanye ntayegayezwa bw'Uburusiya n'ibihugu bya Sahel. Mu kwa kane twakiriye ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibyo bihugu i Moscow. Hari byinshi bimaze kugerwaho, ndizera ko turaza kugira umwanya wo kubiganiraho. Murakoze kuntega amatwi. Mr. President, congratulations. Ntekereza ko naranguruye felicitations zanjye neza. Ku bwanjye ni by'agaciro kuba muri uyu muhango wo kwizihiza no kwibuka intsinzi. Ndashaka gushimira kudutumira, ni by'agaciro gakomeye. Ndashaka kandi kuvuga ko muri uruzinduko nize byinshi ku muco n'amateka by'abe fondasiyo y'Abarusiya ku kwigobotora ibihe bigoye. Namenye ibitambo abantu banyu batanze, kubw'ibyo bitambo ubu bari bohoye. Bityo ndagira ngo nongere ngushimire kuri ubutumire waduhaye. Iyi nama iradufasha gutekereza kabiri kubiri kuba mu isi aka kanya no gutekereza ku ntambwe zikurikiraho. Inzitane dutekereza ko zatwitambika reka ntiziduhagarike. Izi mbogamizi rimwe na rimwe ni amahirwe kubera ko nubwo Uburusiya bwashyiriweho ibihano buracyari ku mwanya nyobozi ku ruhando mpuzamahanga. Ibi turabyumva, turumva uburyo bigoyemo. Nabonye parade, nabonye akarasisi k'ingabo z'Uburusiya, nabonye ibikoresho, mbona ibitwaro bihambaye byakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Nabonye kandi ibikoresho bigezweho. Bityo ndifuza kubona ubufatanye hagati yanyu n'igihugu cyacu kirimo cyihuta mu iterambere. Tugushimiye uko ufata Burkina Faso. Nasuye Mendeleev Institute, mbona kandi twumva ko ibijyanye n'igisirikare n'umutekano gusa. Nabonye ikindi gice cy'ingenzi, uburezi na siyansi. Turashaka kubona Uburusiya budufasha mu gutoza bunigisha urubyiruko rwacu ngo ruze rudufashe kwiyubakira inganda zacu, ibigo binini, inganda z'imashini n'ibindi nk'ibyo, kuko ibyo ni ingenzi cyane ku iterambere rya Afurika. Twizera ko iterabwoba ririho ubu ryatuye kandi riterwa n'abampanzi ibihugu. Icyo ni ikintu turi kurwanya twemye. Nidushyira iherezo kuri intambara tuzagira igisirikare gihamye, duteze imbere kavukire yacu. Iyi niyo mpamvu dukomeje kurwana. Iyi niyo mpamvu tutagoheka. Niyo mpamvu gutoza abasirikare no kwigisha abantu muri Afurika
ari ingenzi cyane. Afurika ikeneye byinshi iyo bigeze kuri tekinoloji, ibikoresho ndetse n'imashini. Ni muri uwo mujyo rero batwitezemo byinshi cyane. Niyo mpamvu tugomba gukora byinshi, tugomba gukora cyane, bityo turasaba ubufasha. Uko ingenzi mwadufasha ni uguhererekanya ubumenyi na tekinoloji. Dukeneye kumenya ngo ni gute twakoresha ubunararibonye ndetse no kumenya buryo ki kaminuza z'Abarusiya zabitugezaho muri Burkina Faso. Dushaka kumenya uburyo twafungura amashami y'izo kaminuza muri Burkina Faso kugira ngo dutange ireme mu kwigisha abantu bacu. Iki ni ikibazo cy'ingenzi turi guhura nacyo kuri ubu. Twifuza kubona Burkina Faso itera imbere, abantu baza kwigira siyansi zitandukanye. Tubona ingeri zitandukanye z'abana bakiri bato b'Abarusiya zikora ubushakashatsi bwinshi bunyuranye, bityo turifuza kubigiraho. Ikindi gice cy'ingenzi ni icya gisirikare, aho dufitemo imishinga myinshi igiye itandukanye. Murakoze.